Another malakana diala content barwani lingwas me kanor online TV channel biya kamal. Bana jome bana jaling ke janta me ke dua badan en len mal rode jere which ke juba ke so Sudan ke kui kwaran pai kwany men chiwe ke juba ala kwaradan en la an chajak IGAD an kwara chajak IGAD were which in me ke juba ko ba mal ba jawlat ban mandana to gwat me ban jaling kel no mentin diala content chalat ke pin kum kir me yadit ka ta dana dong de budu shal ka me bol mel daro kwaraja ke deken Ramadan pai ben la kwari gada pai kwany do badana deken sharka deken ganyon ka je ke gup kana ka je ko shamala mo che de malat ko ngai korona mal kwa je de leke tet no ban raje me ban jelinkel ani biya kamal anda mandu ni chan ko snya ka ban raje me ban jelinkel ka je shalat gwas me mgoro de ne dial je kef no chala do shi bol mel shi ka je kana kwaran pai jak kuumɛ IGAD re wech ka juba shi ka je re wech ni mi ke shawo ko muktap dung wudu shalga me bol mel query garden pai jak we kajuba ko ba mal walat kam kuumɛ SPLAIO kane kirme yadit ka kwimale e chatanya karon kinara wide walbadak jan do badan wuga je shela no ba mala mo be jagabe ko ba kuin kwari lat karon kina dangro jan dangro de bakel ka jo mi shikana lat gwasmene ngai kon diala ko korpen te pai wo jan pai bakel pai wo no shikir mi yadit te ga ne di kwanye ne de jan dang dok wi de kel ka ne de jan dang de kel te ko ne je ker ka kwany riudien dial ka ne kir mi yadit ka ne de kontila loyal ke je kene de kon che gujeno bikan kuumɛ SPLAIO bikana tagrar kanitin cha kwany tele ji kuumɛ SPLAIO tin netin kontin tupin Dr. Yang Machar lo cha kwany ne ka neti jogo nyandang jogo de kel ti cha kwany kaneka enamo shala do yera mala ko kanetin cha kwany re mala en kirma yadit poinde kaneti shitiai ka kuumɛ SPLAIO pin Dr. Yang Machar ne dial ko ne cha kwany no netin cha ban rar kaneti la deal kuumɛ SPLAIO pin Dr. Yang Machar la dielen kono kwala ngaino pain kenen go kanetin kono de mal de kenen non chaka joj kirmu yadit no ko mal bajala da netin kontin chitiai ka kuumɛ Dr. Yang Machar netin te katijen amene netin tarar which ka juba la netin kontin la ji kuumɛ SPLAIO kan dial chaka banrar kirmu yadit ka domi lele ngeje ka jomu chalat gwaseme last month President Salva Kiir changed the members of the peace committee. He appointed 31 people from different political parties. The committee is led by Nyangjuk, a top advisor to the president from the ruling SPLM party. Nyangjuk kor gwade payo jaramana cha kwany kanetin konti chop ko jandang do rekele jala kwerona no cha kwanya la kwer Nyangjuk jen top advisor ka President Salva Kiir yadi poinde jaramana cha kwanya la kwenen kontin ba mal ba jalat la transitional government ka ruling SPLM party charada de mushale la suba ludoru wango from SPLAIO chaja kwany la kwera rawde cha kwanya la deputy chairperson ka jen bon nan pai kwany ki bon en jandang jogre kel Elia Lumoro the cabinet affairs minister from the national agenda party is the secretary general ne dang jogre te kene de kontin cha kwany ka bon malame dane shikir ma yadit ka kwany Nyangjuk jaram dana la chairman kiram dana la kweranyam kajana advisor chemai kone advisor ka kir point okay kajan ja kwanya la kwer gwatame. However, the committee does not include members who support Yang Machar alo en kan committee kini de korea kwany kan ne itin kontila ne Dr. Yang Machar kan kamatin teram cha kwany ka no en ramu mo ku chonkel ke Dr. Yang Machar cha ja tagrar neiti kontin ngot retigian ka juba ka blue house gwaldan cha yenten. Most of the new members support different SPLAIO group led by peace building minister Stephen Parkour neiti korea kwanya wa ke neiti kontin chunkel ke wuri shalka me Stephen Parkour jarame pai kwanya ka Palm Africa Hotel gwade da ne sha Dr. Machar cha yenten jan gwad mo cha chu tiat ka kapu je ka bom ko mikir mi yadi de no jin mi shejan baji yen enemi shi gwad Dr. Machar chi jakan we anywore we akwanyaram kel ka ye
ko jaram dana bene recognize lo ala par ko lede in favor of kiir mayardit chelet ke ki Dr. Riek Machar kene de kone akoy ngandi are mala no mone jendang de gude kel kene tit konen chunka nga tin chunka kiir mayardit mi moy kiir mayardit banga lonko ba mala ba je tan ka ngai kon diala no na me chebe men let chebe men workout ko ramadan kula takamal ngoda re tijen nimi si Dr. Riek Machar che kula barar ka cha jore cha jeling which South Sudan kelio ba kula no shi mala mo che ko gwadela tok no Machar supporters say that Parkol work with President Kiir to remove Machar and weaken the peace deal. Nere kon shunkel ke Dr. Riek Machar lat ken no Parkol jen lede ken Kiir mayardit chelet ke kuumɛ SPLA-IO ko jen kwangeje ko be kuumɛ IO kuumɛ Sudan Liberation Army in a position beje jagapol ke beje weekend ko jen do badanan gor Kiir mayardit ano bi kuumɛ SPLA-IO be chuboy chebu wonyam teleram mi la gor even though Machar group does not accept the new committee, the group met recently with RJMEC, the peace monitoring body. Wa kani dial konin to pin good commercial game par kola wa sika chubani sika jik netin kontin la tin pai jak la new committee no ka do dan dong de maldero nyam ko je la ne ko la peace monitoring body kani de ko ya kwanya lo gur kan mal no ka ne ya kwanya Kiir mayardit ko biken mal mo biken gor ka do malar Kiir alo de alar ka in favor of Kiir te ga jom sharat gwasem bo RJMEC la ne diale content tamal pindin neten gwek revitalized peace agreement acting chairperson Major General George Agrey the committee told the committee to work faster and focus on important tasks before the 2026 election. Lawudi shalga Major General George Agrey ramkel michikona kwer duno kakajen peace monitoring board natin content tumal pinjen but jen charge which keche retired chene to chega jogo no nene lade lonko kwiko ba kuin kware ba jalat no ko ladan dini jene kwin kware ko mu wa kwin kware wa jalat be mal bata wano bene dial bikan mal bikan nok kabi South Sudan bata mal. After the meeting in Juba, IGAD Executive Secretary Warkine Gabeyo reported that the committee had confirmed its strong support for the 2018 peace deal. Jo chalat gwasme wudi shalkeme Gabeyo ke Warkine Gabeyo jen Executive Secretary ka kuumɛ Intergovernmental Authority and Development alaji IGAD no jareche jeke committee to chogo janang de ude kel atelo ne tila kuumɛ SPLA-IO titin jeka ke jeka ladno biken malamo biken realeka biga letka male dan chata inkarun kindang redwel badek chala do nene kimen jeka lat. My team and I received a full update from the committee. We saw progress, but there are also many challenges, Gabriel said. IGAD is here to help the people of South Sudan and support the peace deal. Janishika report jikane jeka kuumɛ menana ya kwanya Kiir mayardit no kani shine progress nene lo wuka wenyam che yaj point en Gabeyo Executive Secretary ke IGAD no en kona bonda tinti berewi ka South Sudan mine gwasme ko bine peace bine ben realeka ka bine chon kamal. He added, the government and the committee promise us they will continue with the peace process. That is very important. Jani chine ruac ke kuumɛ Kiir mayardit kan ne kontin cha kwanya no chikan ladno bikan mal bikan jatu wano lo chikan mal chikan biyar jane jandan dinijen ka jandan gornebo. The committee Secretary General Martin Elia Lumoro say they will work with IGAD and other regional groups to prepare for election within 18 months. Elia Lumoro shan right ke kwiden in general ken mcha kwany ala secretary ka jan bon pai kwany bon ne jandang de kele akwany Kiir mayardit ka tele ne Dr. Riek Machar tele ketin so me knew the gwanu mal me badak gwatan be. In the next 18 months we hope to take the people to election and bring peace. Eka korpen dangwal badaktin be bikan kuin kwar bikan alat Lumoro sharwaj mo chajalat. The people are tired of temporary government sharing power between many groups cause confusion and instability.
jene de ta dan to kuumɛ ke je nyuak quarry nyuak power lo baram kwain ka bon balat ka kuumɛ baram kwain banya wala ka kuumɛ ka bon dial ken na meni mi je akshi mo gwa jaga kuumɛ ko be telot Gaviyo also met with Vice President Benjamin Bolmel to talk about the peace deal. His visit came during a time of high political tension after President Kiir put his first Vice President and former rival Machar under house arrest in March. Gaviyo chike jekene wudu shalka me Bolmel moko bana kulwa ke kwide. Bolmel Vice President kajan First Deputy Chairman Kaspele Pinke Mayardit chike jekene wudu shalka me Gaviyo ke ranigat no lo chikarai ke kwi Dr. Machar ka do bdani yan ke Dr. Machar ngai kon dial me choro lat Kiir ke Machar ka kwi ko ran jito ka ron kin dang redwal jok gwa de dan chine chop ke 400,000 people chikalutin ka chwa mal mo chwa tan ke 2018 ke long IGAD wa jen gurji gar ko gwi ken o ken ko ne to ka mal kwi mo bi ken mal mo bi ken tuk chikala do nene. But many important parts of the peace deal are still not done. These include making one national army, writing a new constitution, and preparing for election. Expert warned that without real progress and a better working relationship between Kiir and Machar, the election in December 2026 might not happen in a fair or peaceful way. Kajam chalat gwa seme mu wete mal chaja la de gwa mala lat kame chani jendang jok gi de kel chaga kwany katela Dr. Machar tin Nuer jagwan wo telemishali 2026 election ko gwaten be ko antam murai ko na ken chak tashni point ko Dr. Machar ba jalu nyene lat ken wo biga lat kel ke ken committee ti janang jore kelten te cha kwany the tel Dr. Machar ten telum lat ke releasing o de Dr. Machar de jalu nyere te jien but lat ken nyin ken ko na ten ajan mu jakon ko de ko lar wodi ci IGAD cha ka gup kuumɛ kirme yadi jen mo ga ja ka office dung Bolmel so jen jo dana godi ene linkel kuumɛ so Sudan tela mal gore no kor so mitel peace ngum balat ka kor bitena korten ka tel ron kin dang ro jen dang ro bakal ba queen kwane ba jalat ke je na me kelu tarakele babang ko the main focus should be how Dr. Machar should be released from the detention. Again, and ku focus na they are co-detained. But here they are talking about committee, Tisharia Lika, committee Janang Joku de Kelbiga Malbukanong, Maron Kindang Badak, without putting the real SPLIO officials ko they can participate kajan peace deal edan in Chikanatan. Kulo Lenati Chakwini Pankin. Ajen jodana gode nyoya kel ban nyoje umdo den biate mal babay